Yes, mwabare bita barungi twashanga Best Emile kandi umweshongozi wanyururangano ariyo nabatebekanisize kintu twamushangara bane kuko waraka clip ako pasibaje orije bo bare mununga kutambuza kintu amina bo bare kutambuza gospel music ensiyo Jean Karewa ine uko mucyara wa man munonga oha Farida bo bare kutambuza njiri mazima hati icyo shongore yo kubanuza kwembezo mu concert na munonga nibihaje nambera yezo ko takajikorire ronchi ninga actually it's not a launch concert it's a concert so byona all of my songs noza kubeshongore Yeso Ruhanga up to now which atusingize mukamba wecho wabandize nacho kikaba kiri kimwe Yeso Ruhanga tokatangira ko Rujungu ndiyo mu secondary yegemi kaza tandaranara kola akoniko nabandize so nandacha cha Yeso Ruhanga ni hit kandi nyowe kashomera Bishop Stewart uyu yabagize bingi amina kancha kwija Bishop Stewart ngande barekicara witu acha banashomesa ati noro mweshongozo gumurungi so nabone baza kwijana bakagira amina so yeta abantu bawe timwe cyo kubagambira bahemu nakapera mazima bona bafollowinga Ankore Media TV by the way kawatiro interview kanaje bahire so mwena bakureba Ankore Media TV nabaramusya banyeta Best Emile kandi mwe bare kunkunda kanizireho so hatogu abantu mbo muraiva hati ni tonto zakwagira of course ndiza kubatore ha show yawe mwena nabaramusya kandi ni mbeta aha Good Friday abantu ababushenye nza kandi ni mu Senevin Gardens kabohe utamune cyo mutwara cece chonka tebo ne mitwari 15 VIP ne mitwari shatababushenyi then Easter Sunday shireto mustembara aje aho muri Mbarara no mutwaro VIP ne mitwari 5 kandi tables twineza 50 twineza 1M then Easter man nibwo turacenderera ishaka kizinda so far kiri kitadebire ba sponsors bari bingi kandi bajya bamana abatari bingi nembabazi mazima nembabazi so far turiyo ahitwahika burchimwe ready so twashanga notereza maraka kandi kintu mazima kirije twasima ni tonso tweta abagizi bitu abagizi bawe bona nabagizi ba western music abagizi ba gospel music wena mwije abo kuba tureba bwenca beshongozi muhagira bakuriya twatagira baho ubundi babagira revu Mwika wajo togwe Best Emile ni mumanya na chanchi kora mazima so baharize makapera keche shonguru cyawe kisade na nembera yes hit yawe ndakubahereza kacha atukunda abahereze byona just kache second za shatasha ndakubahereza yewe guma hama nituzakusingura yewe guma hama nituzakwa gambira abantu barecekura okukizibwa kwabonekire wari munonga Best Emile mazima twashemererwa kandi uzakukagira sho zabone zizakwijura amina nako babagize reka tucitere abagize nimba urabona nbajya nguntu twikwa kubaho amina yo bari munonga time kare yo bari munonga kare